What's up bro, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel IR Official. Oke, di video kali ini kita akan bermain solo ranked. Oke, langsung saja kita let's go. Langsung saja kita lompat ke area biru. Oke. Oh, area biru ada di depan. Oke. Anjay, udah ada musuh. Cari senjata, cari. Oke, lumayan Scar. Oke, level 3. Oke, mantap. Oke, ada mikit. Anjay, ada peluru peluntar. Oke, ada spas. Ada musuh. Anjay, bot. Anjay, bot. Bacot. Mantap. Anjay, ada musuh. Anjay, lari. Anjay, langsung mati dia. Bukannya ada yang bawa AWM. Maju. Oh, bot. Mantap. Matikan gear. Oke. Pakai mikir dulu cuk. Aduh, sorry HP nge-lag. Maklum bro, HP gentang. Aduh, parah.
Ini pada kemana? Oke, OTW cari musuh. Oh, musuh. Kita pada banjir. Oke, di balik pohon dia. Anjir. Oke, langsung kita maju. Mantap. 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 Oke, lumayan baru kill 3. Oke, kita ganti dulu. Buang. Oke, senjata udah lengkap. Mikil terus. Oke, kayaknya drop. Oke, mantap. Oh, ada musuh guys. Mantap. Oke, kayaknya ada. Kita ganti AK. Oke, mantap. Oke, kita ratakan terus. Ada danger. Lari lucu. Wanjay, ada musuh wanjay. Oke, maju. Mantap, nyampe kita. Oke, lumayan kill 5. Oke. Banyak scaper. Oke, kita mau scaper dulu cuy. Oke.
Musuhnya tinggal 8 cuk. Oke, maju terus. Aduh. Anjay. Aduh, HP ngelag. Parah cuk. Oke, maju terus. Anjay. Anjir. Aduh. Sorry cuk, sorry. Pengelek. Oke cuk, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe. Oke, enjoy.